дар сохтори бадани инсон равандҳои гуногун ба амал меоянд, ки боиси нигаҳдории ҳаёт ҳастанд. дар баъзе маврид мубодилаи моддаҳо вайрон гашта сабаби пайдо шудани бемориҳо мешавад. пайдоиши сангҳо дар баъзе узвҳои бадан низ дар пайи нуқсҳои алоҳида ба вуҷуд меоянд. сангҳо дар гурдаҳо, талхадон, рӯдаҳо ва ҳатто меъда ташаккул меёбанд. моддаҳои сахти бо таркиби гуногун, ки дар организм пайдо мешаванд, ба санг мубаддал мегардад. дар барномаи имрӯза маълумот хоҳем дод, ки чӣ гуна сангҳо дар дохили узвҳои одам пайдо мешаванд ва онҳоро чӣ тавр хориҷ кардан мумкин аст. ташаккули санг дар гурдаҳо бемории санги пешобдон номида мешавад. сарфи назар аз ном, маризии сангҳои масона аз қабили онҳо нестанд. онҳо ҳангоми вайрон шудани ҷараёни пешоб инкишоф меёбанд. пешоб бештар таҳшин ва мутамарказ шуда намакҳо ба санг мубаддал мегарданд. дар дунё ба ҳар 100 000 нафар аҳолӣ гирифторӣ ба бемории сангҳои пешобдон аз 452 ба 463 нафар расидааст. махсусан сокинони мамлакатҳои саноатӣ тез гирифтори ин бемориҳо мешаванд. сабабҳои ин беморӣ мутатсияҳои генетикӣ, аномалияҳои анатомии сохтори ихроҷ, илтиҳоби сохтори пешобдон, бемории фишорбаландӣ, атеросклероз, гиперплазияи ғадуди паратироид яъне афзоиши он, зиёд будани карбогидратҳо ва чарбуҳо дар ғизо, истеъмоли ками моеъ, камҳаракатӣ, истеъмоли зиёди машрубот, қабули баъзе доруҳо аз ҷумла антибиотикҳо ва диуретикҳо ва ғайраҳо мебошанд. одамоне ки дар кишварҳои гарм зиндагӣ мекунанд, бештар ба бемориҳои санги пешобдон гирифтор мешаванд. барои нигоҳ доштани ҳолати мӯътадили бадан, онҳо бояд бештар об нӯшанд. механизми пайдоиши санг то ҳол муайян карда нашудааст. олимон тахмин менамоянд, ки дар баъзе маврид дар гурда намаки ҳалшаванда пайдо мешавад. сипас кристаллҳои дигар ба он часпида санг ба вуҷуд меояд. аломатҳои санг дар сохтори ихроҷ, дардҳои шадид дар минтақаи камар, хун дар пешоб, дарди шикам дар кӯдакон ва ғайраҳо мебошад. дар ҳар як панҷум кӯдак ин беморӣ бенишона буда, ҳангоми муоина сангҳо тасодуфан пайдо мешаванд. таҳлили умумии пешоб ва ташхиси ултрасадо барои тасдиқи ташаккули сангҳо дар мавзеи муайян кӯмак мерасонад. сангҳои фуҷури андозаи то 5 мм бо литотрепсия нобуд карда мешаванд. агар сангҳо аз ҳад зиёд зич, яъне дар мавзеи 4 мм зиёд ё дар пешобдон ҷойгир бошанд, дастгоҳи махсус мустақиман ба узвҳои ихроҷ ворид карда мешавад. барои берун кардани ҳамагуна сангҳо дар ягон қисми системаи ихроҷ нефролитотрипсияи пертуканӣ анҷом дода мешавад, яъне таҷҳизот тавассути буриши хур дар минтақаи камар ҷойгир карда мешавад. вай сангҳоро бо лазери голмӣ майда мекунад. такроршавии ин беморӣ дар 60% ҳолатҳо дар давоми 3 соли пас аз табобат ба вуҷуд меояд. аз ин рӯ тавсияҳои духтуро оид ба ғизо, реҷаи истеъмоли об ва фаъолияти ҷисмонӣ риоя кардан муҳим аст. агар шахс бемории санги гурда дошта бошад, лозим аст ки мунтазам дар 1 ё 2 сол як маротиба санҷиши умумии пешоб ва фаросадо гузарад. ташхиси саривақтӣ кӯмак мекунад, ки оид ба нуқси дар гурдаҳо пайдо шуда маълумот гирифта шавад ва сари вақт онҳоро табобат намояд. сангҳои талхадон роҳҳои талхагузар ва ҷигарро холелитиаз меноманд. ин ҳолат дар ҳар сеюмин шахси калонсол ба қайд гирифта мешавад. тибқи мушоҳидаҳо, занон назар ба мардум 5 маротиба бештар ба ин беморӣ мубтало мегарданд. ду намуди асосии сангҳо дар талхадон вуҷуд доранд. якум сангҳои холестеринӣ, ки онҳо асосан аз равғанҳо ва пигментҳо иборатанд ва аз намакҳои калсий ва пигментҳои ҷигар ташкил ёфтаанд. сангҳо аз сабаби зиёд будани холестерин дар сафро ба вуҷуд меоянд. онҳо таҳшин гардида, кристаллҳои холестерин дар девораҳои узв ҷойгир мешаванд. намакҳо ва дигар кристаллҳо ба онҳо мечаспанд. ҳамин тавр ҳаҷми санг дар узв калон мешавад. сабабҳои пайдоиши бемории санги талхадон дақиқ муайян карда нашудааст. аммо якчанд омилҳое вуҷуд доранд, ки хатари пайдоиши онҳоро зиёд мекунанд. ирсият, сину соли аз 40 сола боло,
جنسی زن، تاثیر استروگن، گرمون‌های جنسی زنانه، حامله‌داری، استفاده بعضی آنتیبیوتیک‌ها و داروهای هورمونالی، فربهی، مقاومت انسولین و دیابت قند، سیروز جگر و غیره ها. طرز حیات انسان برای رشد این بیماری‌ها مخصوصاً مهم است. یعنی در انواع غذای او چقدر روغن موجود است. آیا وی مشق‌های جسمانی را انجام می‌دهد و یا وزنش را نظاره می‌کند؟ علامت‌های بیماری سنگ تلخدان، دردهای درازمدت در شکم یا قبرغه راست، درونروی، تلخی در دهان، تحمل ناپذیری خوراک‌های روغنین میباشد. در اکثر حالات سنگ‌ها به هیچ وجه ظاهر نمی‌شوند. در این مورد آنها هنگام معاینه تصادفاً با سبب دیگر پیدا کرده می‌شوند. برای آنکه دکتر تشخیص گذارد، باید شکایت‌ها و تمام عامل‌های پیشگویی نشونده را مفصل توصیف کند. آیا کسی در عائله بیماری سنگ تلخدان دارد؟ شخص کدام داروها را استعمال می‌کند؟ چگونه خوراک می‌خورد و غیره. پس از معاینه طبیب می‌تواند چنین تشخیص‌ها را تعیین کند. سنجش بیوشیمیایی خون که حالت جگر را انعکاس می‌کند. تشخیص فراسدای عضوهای کواکی شکم امکان می‌دهد که در 90-95% حالت سنگ‌ها دیده شوند. اینچنین اندازه، شکل، جایگیرشوی آنها معین گردد. اگر بیماری علامت‌های ناگوار نداشته باشد، برای شخص کافی است که پرهیز مقرر کرده دکتر را رعایت نموده فعالانه حرکت کند و وزن مقرری بدن را نگاه دارد. معاین‌سازی اندازه سنگ‌ها، شماره و ظهورات کلینیکی آنها مهم است. اگر 1-2 سنگ تا 2 سانتیمتر باشد، برای میده کردن آنها طبابت تعیین کرده می شود. اما اگر سنگ‌های سخت از نمک‌های کلسیم عبارت باشند، پس طبابت بی‌ثمر است. اگر سنگ‌ها نصف مثانه را اشغال کنند، بیمار از درد و اختلال نجاست نگران است. پس طبیبان توصیه می‌دهند که پیش از پیدا شدن مشکل‌ها تلخدان را خارج کردن لازم است. بیماری سنگ تلخدان طریق داروهای دردپس‌کننده، اسپازمولیتیک‌های وسیع کننده شریان‌ها، داروها برای آب کردن سنگ‌ها، جراحی و خارج کردن تلخدان توسط اصول لاپاراسکوپی طبابت کرده می‌شود. ثمراناکی معالجه توسط سنجش بیوشیمیایی خون و اولتراسادا در دوام 6 ماه بها داده می‌شود. اگر این بیماری طبابت کرده نشود، در 50% حالت مشکلات پیدا می‌گردد، یعنی التهاب تلخدان، بسته شدن مجرای صفرا یا جگر، پاپیلوستنوز، تنگ شدن جایی که راه‌های صفرا بر روده می‌ریزند، فیستولاهای تلخدان، یعنی پیدایش کانال بین جگر و عضوهای نزدیکترین، سرطان مثانه، هپاتیت غیر سیرویاتی یعنی التهاب جگر، التهاب غدود زیر معده و نابودشوی یک قسم حجره‌های آن. اگر شخص سال‌های زیاد در بدنش سنگ داشته باشد، امکان است مشکل‌های گوناگون به وجود آیند. سنگ‌ها اینچنین می‌توانند در غدودهای لعابی نیز رشد کنند. اندازه این غدودها به زور به 5 سانتیمتر می‌رسد، اما در آنها نیز سنگ‌ها پیدا می‌شوند. این سنگ‌ها از نمک‌های کلسی و کمی از کسلات‌های پیشاب عبارتند و از سبب پداگرا، اختلال مبادله کلسی، حالت ضعیف شوی، کم‌آبی بدن و استعمال آنتیخولینرژیک‌ها یعنی داروهای پس‌کننده فعالیت معده پیدا می‌شوند. سنگ‌ها مجراها را می‌بندند و از این سبب ورم و درد پیدا شده بعضاً به عامل‌های استروئید نیز همراه می‌شود. بعضی سنگ‌ها بدون علامت ظاهر می‌شوند و تنها بعد از معاینه گذشتن جای داشتنشان تصدیق کرده می‌شود. این سنگ‌ها توسط محض و داروهایی که باعث جدا شدن لعاب می‌گردد خود از خود اخراج می‌شوند. بعضاً آنها با دست‌ها یا زان خارج گردیده در بعضی حالات بریده گرفته می‌شوند. علاوه بر این، برای پیشگیری التهاب غدود داروهای دردپس‌کننده و آنتیبیوتیک‌ها تعیین کرده می‌شوند. سنگ‌های غدودی پروستاتا بافته پروستاتا می‌باشند که با مواد آهکی فرا گرفته شدند. آنها در مردان از 50 ساله بالا بیشتر به قید گرفته می‌شوند. اگر سیرویت پروستاتا نباشد، بیماری بدون علامت می‌گذرد. راه‌های طبابت سنگ‌های پروستاتا قبول آنتیبیوتیک‌ها و داروهای ضد التهابی میباشد. سنگ‌های کلان بدون آسیب به بافته‌های غدود خارج کرده میشوند. عملیات جراحی تنها در حال استفاده میشود که روش‌های کنسرواتیوی از 2 تا 12 ماه استفاده شده باشند و آنها کمک نکردند و علامت‌ها
боиси нороҳатии бемор мегарданд. нафароне ки дар онҳо аломатҳо мушаххас нестанд ба табобат ниёз надоранд. сангҳои меъда ҷамъшавии партовҳои қисман ҳазмшудаи ғизо мебошанд. чӣ қадаре ки одам калон бошад, ҳамон қадар хавфи ташаккули онҳо зиёд мегардад. он аз сабаби майл ба хӯрдани анвои ғайриқобили истеъмол, аз ҷумла мӯй, хусусиятҳои анатомии меъда, мушкилоти ихроҷи наҷосат, ҷарроҳии меъда даргузашта, бемории диабети қанд, истеъмоли беназорати баъзе доруҳо, истифода аз миқдор зиёди хӯрокҳои растанӣ, нокифоя хоҳидани ғизо ва ғайра ба вуҷуд меояд. дар аксари беморон пайдоиши ин маризӣ беаломат аст. баъзе одамон дилбеҳузурӣ, дарди шикам, кам шудани вазн ва иштиҳоро мушоҳида мекунанд, вале барои муоина назди табибон намераванд. сангҳо бо ултрасадо, рентгенография, томографияи компютерӣ пайдо ва ташхис карда мешаванд. ташаккули сангҳо пас аз он ки як қисми мавод гирифта шуда мавриди таҳлил қарор дода мешавад, ба таври эндоскопӣ тасдиқ мегардад. сангҳо ба воситаи маҳлули махсус хориҷ кардан бо усули эндоскопӣ тавассути сурохҳо, агар равишҳои дигар мувофиқ набошад, ба воситаи амали ҷарроҳӣ ихроҷ карда мешаванд. баъзан якчанд табобат якбора карда мешавад. агар ин бемориро табобат накунанд, метавонад боиси оризаҳои марговар, аз ҷумла баста шудани меъда ва рӯдаҳо, хунравӣ, шикастани девораи меъда ва перитонит гардад. сангҳои рӯда як ҳолати нодир вале хатарнок мебошад. аммо мизони чунин маворид дар кишварҳои пешрафта сол аз сол афзоиш меёбад. танҳо аз 5 нафар беморони гирифтори ин маризӣ дуруст ташхис карда мешаванд. дар ин ҳолат андозаи сангҳо ба 22 сантиметр ва болотар аз он мерасад. сабабҳо хориҷ шудани сангҳо аз салхадон ва маҷроҳо, патологияи узвҳои ҳозима, рукуди наҷосат аз қабзи музмин, истифода бурдани моддаҳои сус ҳазмшаванда, бор, бари, намаки магний ва ғайра, истеъмоли дарозмуддат ва ғайримантиқии баъзе доруҳо аз қабили сода, магнезия, калсий, оҳан ва ғайраҳо, реҷаи зиёди бистарӣ, масалан ҳангоми ҷароҳат ва ғайраҳо мебошад. аломатҳо дарди кунд ё шадид дар ковокии шикам, қабзияти дарозмуддат, бӯи бади даҳон, заифӣ ва эҳсоси заъф. аломатҳои санг дар рӯдаҳо ба дигар маризиҳои узвҳои ҳозима монанданд ки гузоштани ташхиси дурустро душвор мегардонад. сангҳои хурд ба таври консервативӣ хориҷ карда мешаванд. табобати сангҳои калон бошад, тариқи ҷарроҳӣ ба роҳ монда мешавад. онҳо ба таври лапароскопӣ, тавассути анус ё ҳангоми амалиёти кушодаи шикам хориҷ карда мешаванд. бетабобат дар 80% беморон сангҳои рӯда мушкилотро ба вуҷуд меоранд, яъне канда шудани девораи рӯда, рахнашавии рӯда, санг пешобдонро фишурда боздоштани онро ба вуҷуд меорад. аксар вақт мушкилии сангҳои рӯда ба марг оварда мерасонад. аз ин рӯ муҳим аст ки беморӣ сари вақт ошкор карда шавад ва табобати мувофиқ таъин гардад. дар хотир доштан муҳим аст ки сангҳо дар сохтори пешоброн бештар аз сабаби риоя накардан ба қоидаҳои тарзи ҳаёти солим, инчунин аз сабаби ирсӣ ба вуҷуд меоянд. онҳо бе осеб ёфтани пӯст ва бофтаҳо нобуд карда мешаванд ё бо роҳи ҷарроҳӣ хориҷ мегарданд. дар талхадон ва маҷроҳҳо сангҳо дар натиҷаи омезиши якчанд омилҳо, аз ҷумла ҷинсият, сину соли аз 40 боло ва фарбеҳӣ пайдо мешаванд. дар ғадудҳои лобии одамони заиф, дар ҳолати вайрон шудани мубодилаи калсий ва подагра сангҳо пайдо мешаванд. ҳангоми қабули доруҳо онҳо берун меоянд. сангҳои ғадуди простата табобатро талаб намекунанд. агар халал расонда нашавад, сангҳои меъда боқимондаҳои ғизои хӯрдашуда мебошад. онҳо ба таври кимиёвӣ ҳал карда мешаванд. агар ду усули қаблӣ мувофиқ набошад, бо роҳи эндоскопӣ ё ҷарроҳӣ аз организм хориҷ карда мешаванд. сангҳои рӯда камо мехӯранд, вале бидуни табобат дар 80% ҳолатҳо боиси мушкилӣ мегарданд.
آنها با کریزماهای سیفون خارج کرده می شوند. در بعضی وقت عملیات لاپاراسکوپی انجام داده می شود. اگر ما درباره پیشگیری بیماری ها سخن گوییم، پس بیماران باید پرهیز را قطعاً رعایت کنند. آنها باید وزن خود را با دقت نظاره کرده به مقدار کافی مایع استعمال نمایند. برای پیشگیری کردن خطر حرکت سنگ‌ها توسط مجراهای صفرا، بیماران باید از اجرای کارهایی که در حالت مایل اجرا می‌شوند خودداری نمایند. پیشگویی‌ها درباره رشد مریضی برای همه بیماران گوناگونند، زیرا آنها مستقیما از سرعت تشکل سنگ‌ها، اندازه و حرکت آنها وابسته‌اند. در اکثر موردها موجودیت سنگ‌ها در معده باعث یک قطار مشکلات نامطلوب و وزنین می‌گردد. اما اگر قاعده‌های معین سری وقت اجرا کرده شود، عاقبت‌های خطرناک بیماری را کاملا پیشگیری کردن ممکن است.